Okay. Ndagira ngo ngaruke tuganire ku bintu biri gutrendinga hano kuri iyi mihanda, ibintu bikaze cyane, ibintu bitoroshye, ibintu bisekeje, ibintu bitangaje. Rero ndi hano kugira ngo nongere mbaganirize kuri izi nkuru zitandukanye ziri gutrendinga kuri iyi mihanda, yo ku mbuga nkoranyambaga cyane. Tubuze kwibanda ku mikino ibaye mu ijoro ryakeye. Rero reka dusabe abantu baje kuri channel rwo bwa mbere ndetse babashe kudukorera subscribe ndetse na like na comment kugira ngo tubashe kujya tubana kuri iyi mihanda kabisa. Hari ikintu cyaraye kibaye kuri iyi mihanda, ikintu cy'igitangaza kitigeze kibaho muri ruhago y'isi. Rero ubwo umukino wa Mexico ndetse na Ecuador wahuraga muri iri joro ryakeye, habaye ibintu bikomeye cyane bitigeze biba. Ubwo inguba, imirabyo byigiraga kasamutwe bigakora karasisi kabisa. Umusifuzi yabibona akavuga ati reka ntabare ubuzima bw'abafana ndetse n'ubw'abakinnyi. Ubwo yabonaga ikirere cyifashe nabi, kirimo kigize kiri kwikangata, kiri kwizunguruka, aravuga ati rero icyaba kizima reka ntabare ubuzima bw'abakinnyi ndetse n'abafana. Ubwo yabonaga ikirere kibaye kibi kugira ngo arinde ubuzima bw'abo bantu muri rusange, abakinnyi n'abafana. Umusifuzi nuko nguko yabigenje kuri uwo mukino. Kylian Mbappe nawe yaje gukora ibintu bitangaje muri uyu mukino wahuje na Suède, yitwara neza cyane. Ndetse muri uyu mukino yagerageje kwitwara neza ubwo Ubufaransa bwatsindaga ibitego 3-0. Kylian Mbappe yabashe gutsindamo ibitego 2, hanyuma ubwo ibintu biza kugenda neza cyane. Abafana baza kwishimira performance yagize kuri uyu mukino ndetse bishimira n'intsinzi iyi kipe y'Ubufaransa kabisa. Ibintu biza kugenda neza cyane. Ikipe ya Maroc nayo abafana bayo baje kwishimira intsinzi yabo mu mijyi itandukanye y'i Burayi, ariko hamwe na hamwe haje kugaragaramo ibintu bitari byiza cyane, ibintu by'imvururu, ibintu by'amakimbirane. Ubwo bishimiraga ikipe yabo uburyo yakuze ibintu bitigeze bibaho mu mateka yayo, ikuramo iriya kipe bahuraga, ibintu biza kugenda neza cyane. Ngo miliyoni zirenga 1 z'abimukira basabye kwemererwa kuba muri Espagne muri gahunda nshya yo kubaha ibyangombwa. Ahangaha ni ibintu byiza cyane. Iyi gahunda ndumva njye nayikunze cyane. Abimukira nabyo bakwiye kwitabwaho, bakwiye guhabwa uburenganzira nk'ubw'abandi. Ubushyuhe bukabije bwibasiye ibice byinshi byo muri Amerika, ngaho abaturage baburiwe kwirinda izuba rikomeye uko ubushyuhe bwageze ku rwego rushobora guteza ingaruka ku buzima bwabo. Ahangaha rwose reka nshimire, reka mbwire Abanyafurika bakwiye gushimira Imana ubwo Uwiteka yabahaye umugabane mwiza cyane. Ntabwo turagera ku rwego rwo kuba gutabaza ku bibazo by'izuba. Wenda twavuga ibindi ariko ibibazo by'ubuzima, ku by'imirire, ariko iri zuba ryo ntabwo turagera kuri urwo rwego rwo kuba twatabaza ko izuba rishobora kutugiraho ingaruka cyane ikomeye ku buzima bwacu. Abantu benshi bakomeje kwimurirwa muri Venezuela nyuma y'imitingito ikomeye yangije ibitaro n'amazu, bituma ibikorwa by'ubutabazi byihutishwa. Urumva ko ahangaha naho ibintu birakaza cyane. Get Image yahagaritse gahunda yo kwihuza na Shutterstock nyuma y'igenzurwa ry'abashinzwe kurengera irushanwa ryo mu Bwongereza. Ngo Leta ya Amerika yongeye kwemerera zimwe muri AI models za Anthropic gukoreshwa nyuma yo gukuraho inzitizi zari zarashyizweho mbere. Ifoto y'ukwezi kwa Strawberry Moon yafashwe ahantu hatandukanye ku isi, yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera ubwiza bwayo. Ahangaha rero ni zimwe mu nkuru nakusanyije kugira ngo tubashe kuzigenderamo neza, tubashe kuziganiramo ndetse mbazungurutse isi mumenye uko ibintu bihagaze cyane. Ngaho rero reka mbasezere mbashimira. Ubwo ciao turi kumwe ku munsi w'ejo, ubwo nza mbagezaho izindi nkuru ziri ku trending hano kuri iyi si ya rurema.
Okay, Imana ibishimire baho umugisha.